February ni som pariat Krista nung chang ang nei in thito a in nun na chu pathiana chuan Krista hena thu rukin om sia kolosa bungthum chang thum Isu chu enton tur du thu sam ani ma ni lom na zonga ma ni kong zo ai chuan ama an na tarlan dan zong zo gang u ani khangil nei le biak nuam khongai le leina thei tak ani tianga hian ama ang kan ni ve em kan nun te hi thil tha ti na rim tu siam dan kan zong em kan ma mo chu Krista nun moi kha ani enton tur chunglam mi hi entona nei lovin kong tam taka thinlung sak le nun rong hian thinlung alu khatang ti ka hlau thin tam tak chuan he thir kor nun hi an nun puitlat maya Kristan min mangai anga kanin mangai tlan theinan chung chu nol vek tur ani rin na ne in chal lek hi atok lo tongka soi mei bak angai ani isu a thu tak om dan dik tak ang khan azirtir na thu pui chu ataka hriat na le nun puina om tur ani tharau thiang lim chuan chung lama thokin chile tha hriat na fim taka heng zirtir thu pui te hi en chho tirin an thil ti theina hria in ataka nun pui ani theyang ril ru chuan pathian thlara vin thin lunga anem kai dan hriat thiam thei tur a hril fia zalen na lal dan hi azom tur ani achakna manga thil ti thei sang ber sual no chhuwa na chu nunin ati ngei tur ani pathian thil ro man ne na in rema pathian ni na trom pui tu ni na le chakna awanga khowela kholo na hitlan san chu chin nei mi hringin zalen na a chen thei dan kongom chun ani siam tu kuta tanga mi hring ma saber alo chu a hlima anei chu nung chang ang kha sual na awangin mi hring chuan anei thei talova isuan mi hring sual le mel him na chu labova a aya ama nung chang moi le dom chu pek atuma thu tak manga nun chei tha turin a che a he ti tharna hi sualin ati theilo chuwang chuan thu tak le diklo na kar thliar sang thei turin tharau mit warna kan nei tur ani chuti ani lo chuan mel mapa thanga kan ok mayang